akanyanga mu mutaranda. Hey, y'all come look at this. Ubu nubugira gatatu. Oya baravanga nubugira kabiri. Mubi twamvuye mu kabari. Nasangiye na benshi. Inkaburu ntabara. A few moments later. Nagera muri bare disiwe basengera bukira hadisiwe bakanyita umuhungu mama amafaranga yanjye disiwe namara kuyasweka umuntu w'umugabo kabisa cyane. habasuzaga umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB Dr. Ndayambaje Irene ubwo yasuragira ishuri muri gahunda y'ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi aho mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza aho yahereye byababereye ibizo bitoroshye nyuma yo kumusuhuza agasaba bamwe muri abo banyeshuri kumwandikira yondamukanyo ku kibaho. Shawari husera-pfuye. Hey, y'all come look at this. Ujya kumva umuntu abwiye yaka oya bro uretse bro iya bro ni bro ariko keshi ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu bashaka gucoma abantu basodoma ngo bro ngitonde bro nagukubita nakubomora bro ni imvugo y'abantu bashaka kwigira abantu y'abapaya. iyo ugendanye n'amafaranga ubunyamafaranga ikibazo cy'abakene babana n'abakene barabyawe n'abakene bakigana n'abakene bagasangira n'abakene bakara muri restaurant z'abakene bagasura n'abakene bakanaba muri groupe de prière z'abakene ubwo urumva zakira gute iyo ubanye n'abakene ubu mukene none iyo ubanye n'abanyamagambo ubu munyamagambo niyo mpamvu nabwo abantu babwangiye Imana impaye miliyoni 100 ikananyemera kujya muri business ntago nahita njya muri Dubai najya ku Gisenyi ku mazi nkabanza nkajyana madamu wanjye ebyiri tukazitwaza kubera iki uko umaze kurya nk'abakire ukicarana n'abakire hari n'uzahita kugira ati oh hello ngewe ncuruza ibintu biva muri ziraturika wowe ukora iki kubera ko umuntu akubonye ku mazi ahita yumva ko nawe umunya business atangira gusiga ibitekerezo bizana ubukire sasa rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo turasenga amafaranga ndayatura amafaranga pokeya yafate twarayatuye turayaturirwa turayabwirwa twurira ibiti tumanura amababi ko ntayo twabonye muvande. Hey, y'all come look at this. Umumotari utwara moto bura abamotari hari uzabacunge nimba gutwaye uri inyuma yego uko naratwaye umutwe ugenda urimo kubyina umeze gute. Come look at this. Chris Brown akina mu yikipe Chris Brown akina amafilm abakina umupira ni umuhanzi mana aho kwinzovera tumbagiye umuhanzi se kimwe n'amafilme nyine ni bwose byawe rero no gukina filime ariko hari undi bitaga ngo Fufisete igice cya 50 witwa gande Fufisete ngo ni Fufisete we wemwe n'umutubwiye mudusubire ari yakinaga amafilme umwego yarapfuye shasha ko yarapfata we yitwa gande ntago yapfuye n'umuzima yitwa gande Fufisete